تبغى ادنسل كان رابيدمون ذا شو ليسونسيال بوينيت هنا مكس قارن آية مولود أسيد نسل واحد مام أكاك يوم تتسعد ديون للسيت يتنوالا أنسل ذا شو يدينا آية مولود غف le passage à qui de témoin avec un 42 témoins donc la direction actuelle غير موبيليس أسيد نسل ذا شاديني آية مولود سوف دقيقة كان فوالا أسنسل. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Azoul Marraf Lawel. Donc aujourd'hui, d'une manière officielle, on va dire que Mobilis, elle est à la GSK. Donc officiellement, Mobilis, elle est à la GSK. Alhamdoulilah ya Rabbi. Donc tout ce qui était rumeur ou gars, اليوم يعني مضينا شيل النوتير مع شركة موبيليس الرائد الأول في dans la téléphonie en Algérie ونشكرهم على كل حال اللي قبلوا انه يحكموا فريق شبيبة القبائل. Ça n'a pas été facile donc après quelques mois de travail donc oui il y a eu des rencontres avec avec les responsables de Mobilis, et à leur tête monsieur le PDG Boukhazini Chawqi. Donc nous remercions au passage parce que ça n'a pas été facile quand même de traiter un dossier aussi lourd que celui de la jeunesse sportive de Kabylie. Alhamdoulilah, donc tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux كاع من اشاعات وكذا اليوم الحقيقه يعني ان شبيبه موبيليس راه في شبيبه القبائل وهذا هو المهم وهذا الاستيصال هذا هو اللي كان الهدف الرئيسي تاع الانصار تاع شبيبه القبائل اللي وعدناهم بذلك والحمد لله تحقق لوبجيكتيف. ثانيا يعني واش نقولوا on va remercier toutes les personnes qui ont contribué d'une manière directe ou indirecte, que ce soit le public de la GSK, que ce soit les responsables, que ce soit les membres de l'Assemblée générale du CSA GSK qui m'ont donné tout pouvoir de négociation, avec le bureau exécutif bien sûr. Nous remercions tous les médias qui ont contribué, toutes les personnes qui aiment le club et qui ont contribué pour la venue de Mobilis. C'est vrai que كاين اشاعات والناس حبت يعني نقولوا حبت تركب في القطار حبت تركب في القطار. On a travaillé durement pendant 2 mois والحمد لله ça s'est concrétisé وهذا هو. donc درك ان شاء الله يعني بزاف الصوالح يعني vont changer dans la gestion du club, surtout que Mobilis elle va ramener son savoir-faire, elle va ramener de l'organisation, elle va structurer le club, chose qui faisait défaut à la GSK depuis quand même longtemps. Je peux dire depuis que le Niem est parti, alhamdoulilah il jette Mobilis stock. Encore une fois le leader de la téléphonie, ils sont spécialistes dans la gestion des événements, dans les trucs راهم في الدومين ما راهمش بعد راهم في الدومين. C'est une grande entreprise. Inch'Allah les deux, que ce soit Mobilis ou la GSK, ils vont grandir et acquérir l'Afrique aussi. هذا هو التمنيات تاعنا. فوالا تسلمت الى ديكلاراسيون اللي خدم مس جعفر ايت مولود بريزيدون دو سي اس ان. Bien sûr, le CSA نغاون يسرحن une quantité تام قرانت les actions immobilis باش موبيليس سواء الماجوريتير مع ناس ماجوريتير اللي مع ناس نسترجع هناك اين تبغى تديسيدي خاصها تجمع لو كونسي دي زاكسيونير دولي سريع الدين تسعى لا ماجوريتي زمرا تنومي وين تبغى تسرحي وين تبغى سي كوم سا هكاكي اذا لا راجل دو لا ماجوريتي سي ديموكراتيك سي ايكونوميكمون ديموكراتيك يعني
دونك فوالا مي ذا شو ديرني يغفلان ذنسات اري قبلن كوني دنيغ نيغاون ميم لي زاكسيونير يقيمن فينالمون لي زاكسيون سن طلبا يتسعى لا جي اس كان يد سكيني طلبا اني غتخلصن الحق نسن يدرجون مذاين ثرد موبيليس تقاعد الدكويث تفوق طلبا تبدا تشمد الربايح عندها تساوي لي ديفيدوند لي زاكسيون يسعان اون فونكسيون دو نومبر داكسيون يسعان